Assalamualaikum, kue-kue khas Palembang ala dapur Ita Yudis. Wow, lemak-lemak nian. Palembang banyak varian kue tradisional khasnya ya. Rasanya manis, legit, dan lemak nian. Seperti ini kue 8 jam yang dikukus selama 8 jam. Ini kue maksuba ya. Nah ini yang warnanya cantik, kue senting kukus. Dan ini lapis kojo. Ini kue lapis plum ya. Yang mau order silakan hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Penasaran sama kue Palembang? Mau pintar bikin kue Palembang? Ayo buruan bergabung di kelas kue-kue Palembang di Lembaga Kursus Ita Yudhistira. Ditunggu, terima kasih. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave